Anya laki din! Pumanag na kalakay, kas kalaasong agtiwal. Ay, arak ko ma. Ay, arak manin ti sapsapulam. Dinak pa yun ikaskasaw. Day talatan arak ti sapsapulam. Handa ko maarak. Arak latan ti mapampanunot mo. Tunggalagsaw ka arak. Rumarak ma. Papanam. Nakagsapul iti arak. Anya, ikasapulan di arak. Wain iling bakit. Agkakapsudak na wan arak. Ala, tatang, nakainom kayo manen. Agong ungat ni nanang. Abay nga gungungan ni nanang mo, anak ka. Kasano? Saan kayo matatao dito'y balay? Napanangan nagsapul iti arak. Ipangpangro na yung kano ti aginom iti arak. Diyo pa'y kano pampansinan ni nanang. Anya ka po apansin nagpaila ni nanang mo. Dahil arak at ipangpangro na. Tayo sutima ka iti ragsak kanya. Lakay, agriin ka. Lakay. Agriin ka kunak. Ay bisit ka laklakayan. Iturugan na kitain. Sapay ka digdigos ka. Agriin kan agriin kan kunak. Apay iling. Anya tibagam. Ay nagadupay lasaw. O may kakitayin. Papanantaya. Ay disturbo kayo ni Paraturog. Baka mo kay tibiyag mo. Pagbabawyam sa rambitak. Bigbigat. Ngamtengad manan ti arak ti pagpagkalam. Kanya pagpagkalan na sasawang ilang. Ay, imbag pa'y day ta arak tamalips to lips mo. Siyak nga asawam dinak pampansinan. Ay sumardeng ka man dita. Siyak man tinakita maun. Anya nga ta, no day talaangan arak ti kaidam. Wan, da kayaw ti agasawa. Naniyala ko niling. Agsilos man ako nakaon. Ay sa anak nagsilaws. Ikan ka pa'y iti igatang mo iti arak ka? Sigurado ka? Wan, ikan kantaw iti igatang mo iti arak. Aramidam ti kay kayat na. Taramidak ma ti kay kayat kaw. Nagpintas ka matananang. Kaslasaan asi ka dayta? Ay, 100% asyak daytoy, gardo. Awanang ti sabali pa'y. Nagpintas ka talaga, nanang. Bagbagay mo dayta impapukis mo, abuok mo. Nagbanglo ka pa yan. Kita pa'y daytoy miniskirt ko, no bagbagay ko laang anak ka. Ay. Kasla ulag dagiti nagdadakkel nga urat na. Apay ana pa uli magkamutan. Kita umatlatan ti gurong ka. Bagbagay ko kaday. Nanang. Bagbagay mo launay. Nagpintas day tagurong yo. Kasla gurong apang Miss Philippines. Ay dayta ati manugang. Ang sasao iti pudnaw. Ay na, kay kayak ka no kastagar daw. Ay, anya lakid din na ya. Nagrugit manen ti parangan. Ni mat tataambo ti umay diti parangan. Ay, nagtaraki matan. Sa dino ti papanam. Una yun day tapurma. Nabisangay pa'y day tabukyo. Ay, kwa. Mapanak man ijay ilay, baraw. Agudong Nagpurmakan nga agudong tatambo. Ati mo pa yan dagiti agtutubo. Ay, agyaman gardaw, baraw. Day, labsan ka pa'y diti parangan yaw. Wen? Ne, apa yan lala? Nabartag mata simang pet ni tatang mo. Binartek ka no ni Tata Ambo. Bigbigat, nabartag ka ni tatang mo. Aga magure ka. Nakitak mo't itay ni Tata Ambo. Saan mo ta nabartag? Anya? Lala bakit? Nakapurma nga agudong. Kasano day ta?
Nila ang tatang tinabartag iti naginumda. Kaslakastan na. Ay, unay yan tibiyag. Ay sos, agkantan ni tatang mo. Ay, Ay, lakit din ni tatang. Nagbalin manen na singer. Mayat, agbalin gaya masinger no mabartak ni tatang mo. Uray silang, ayos lata. Kabarbaro manen ita lipstick mo, nanang. Gimatang ka manan. Wala na kaw. Nalabagamot a lipstick ti kayat kaw. Ay na, naglaing kayo lakit din nga gastos ay nanang. Ayawan bibiyang mo. Takwartak mo tigat-gatang kaw lala. Awan mo't papanan nyo. Adda kayo lang mo dito nagtibalay. Naskan ka di pa yung agpa-beauty kayaw? Ileng, mangisaga na ka iti merienda. Adto iti kwarta. Ingkalaangan gumatang iti arak nga inumam. Anya, Anya lakit din ni nanang. Apay nga ikam iti gatang na iti arak. Isaw, ti merienda na. ay day ti asawa. Isupayan ti mangtad iti arak nga inumag. Adto pa iti paggatang mo iti pulutan. Oray agawid ka iti kayat mo nga oras. Ay, Ay, agyang manakilding pa kay. Ay, nagsingpet ka nga asawa. Manaw ti kaskan ka. Di ka kadi madanagan. Agkita ta kunak mo. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Sigurado a magustuhan ijay. Bye! Nanang, Nay, si kamo gayam gardaw. nakita yo ka din ni tatang, itay pa asap sa pulak. Napanaginom iti arak. Anya? Mapankalatan iti tersina apagin inuman na iti arak. Panawan na, takayat kaw tagmay maysa. Ay, uwan, nanang. Salbag. Nangagnan sa mit dagiti imbagbagak iti cellphone. Kalaat nga may nga imbasidang. Mga, lasing ako. Amo ka. Saanin anas kun nga ibagampay kanya. Makatutulog akong ileng. Bakit? Maturog ka, lakay. Agriing ka iti oras sa akayat mo. Awan, timang lapod kun ka. Magkano ka styling? Ay. Dinakman agkan. Apay nga iwalin na nga bakit? Inagkan ka lang. Agat imburnal tingiwat mo. Ingkakit din maturog. Padasempay nga agkan na tadisnogak day tangiw-ngiw mo. Ya. Dito yun ti pagkaywak. Ado ti makayok dito eh. At dapay dagiti natumba kayo. Karting ha. At dagkarkarasakas iti day tapasat. At nga ta sabali at tao dito'y kakaykaywan. Ha, day manen. Bueno, at daatap nga ayop iti day taamanda. Ay, inakman kidigitain. Ang mga no pagsayaatan day ta. at tuyon ti danom, gardaw. Ay, mudo yan. Ay, inarubob mo matan day ta danom, gardaw. Ay, mawaw ka launa yan. Agyaman ka. Agyaman ka talaga. Nalamiisan mo't langan ti karabukob ko. Ay, nagtartarayak kami na nagawid. Apay, anyat intarayam aya. Ay, dagiti banyas. Ay, dagiti alingo. Apay dagiti alingaw. Nakalabos dagiti alingo bakit? Ada ayamot alingo ang nakasapen. Natural ang nakalabos. Ay, mangibabain dagiti nga alingo. Mabainak no siyak. Anya kumataibain mo? Nagalas ni nakita ka. Nagalas at talaga. Jakla ko man nakita dagiti nga alingo. Nagalas ti tsura da. Anya? Ay, kaya't ko pa'y tinanong bakit. Ikanak, tani, mawawak ang nakakita ka dagiti lamu-lamu nga alingo. Kayat mo ti kwarta, gardaw. Jakayat, nanang. Kayat mo ti naimas asidaan, gardaw. Jaklat ta kayat. Ay, kayat ko gayam, nanang. Ala,
ikan ka iti igatang mo iti naimas asidaan, Gardaw. Igatangam mo ni tatang yaw iti naimas apulutanin na. Wan, nanang, sure. Ay, rumwarak man kitday. Sa dino ti papanan nyo? Inakla makiinistorya kadagiti babarkadak, Gardaw. Ha? Payak kasta ti panangkitam kanyak, Gardaw. Kaslada kayat mo nga ibaga kanyak Kwa. Ajak kayat ti panangkitam kanyak, si Kagardaw. Uray laag silaw ti matam amang pereng kanyak. Hay. 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 Naay, una yun day ta pa nagsinaay mo, Gardaw. Oh my goodness. Apay ay ako nakmanan. Amok met no anda pa kaburiburam. Tauray la lumawa di ta abot ti agong mo. Awan ka di ti madmadlaw mo kininanang, bakit? Awan met, adaya ti rumbeng a madlaw kaw. Basta, paliiwom langan ni nanang mo. Apay ko maapaliiwak ni nanang. Basta, sana rumbang asyak ti mangibaga iti aramidan ni nanang mo. Ibagamon no anya ti mapalpaliim mo ka ni nanang kaw, Gardaw. Mala, ibaga kun tapilitan nakmet. Ibagamo no anya day ta. Adda sidecar ni nanang mo. Anya a sidecar asasawom di ta, Gardo? Adda lalaki na. Adda lalaki ni nanang? Asino? Ni Tata Ambo. Anya? Kanayon ang makitak nga agkuyog da tataambaw ken nanailing, Lala. Anya lakit din ni nanang. Bakbaketan lang nga rodan, maaramid na pailaang ti aglalaki. Kasanaon, numaamon ni tatang mo ti madingar aramiden ni nanang mo. World War III ati mapasamak. Mangibabay ni nanang. Ay, italaan na amwak nga dagayang madingar aramiden na. Nabayagan ang mapalpaliiw mi dayta. Saan kami lang agsasaw, Lala? Ay, siya kun ti mababain iti dayto nga inaramid ni nanang. Nanang, nagapuam? Di talaa nga nakaw. Sa dino adita, nanang? Napan ko la sinarungkaran dagiti gagayim kaw. Bakbakutan kayo lang nga rodan. Agaramid kayo paila iti milagraw. Anya milagro asasawam, Lala. Ada side karyaw, nanang. Anya sidecar asasawam, Lala. Nayunam iti litra kay ginagan ko. Lalakay? Wow, nanang. Saan ka day alalaki yaw ni Tata Ambaw? Ha? Ang ibigin kita marami ang nagtaka. Anya lakit din ni Tatang, nabartok manin ang nagawid. So nga ron ti pagragsakak lala anak ko. Arak is life. Ay, naulaw kayo, Tatang. Talaga naulawak. Kaputan nakainuma ka nga ron. Saan aday ta nga ulaw ti ibagbagak? Anya nga ron. Gapo iti nalabos a panagin inom yo iti arak. Yal alis dan ti alipuspus yaw. Sino ti magyalalis iti alipuspus ko? Ay basta, no di yo pa'y laliklikan ta aginom iti arak, ang mga numaladawon ti amin. Awan ti kanununga kada kayo, Tatang. Tilaang maibagak, agbaliw kayon itata na sa papay. Talaga di ka mawatan na. Maawatan yun to ti ibagbagak, no makita yo ti ebidensya. Uray ka. Kanya dararamidan dahil kan ambo di tawiting side. Apay nga dada di ta... Inagkan ni ambo ni Ilang. Naglisto-lipstan. Ay, nagitiawanan bain. Ay, paiman. Anya tiket asawan na ito'y Ilang. Ambaw. Ay, di kan kayat. Asawa umong jay arak. Saan nababalin? Nagsakit tinakam ka. Basol mo matlaang, no di kan kayat. Di nakto pa'y pampansinan. Ay, pasensya kan.
Siya kon ti kayat ni Ileng. Tanrugag to pa day tarupa ambaw. Ay sumurot akong kiniambaw. Ay, saan tayo pag-asimilang? Di nakisuksukat. Ay, agmamali makaon. Diyan kaya arak. Ay, sikan ti pang pagrunak. Bagay, pagawanin na ka na. Ay, pagawanin na ka. Ay! Indalupisak mo matan. Ay, agawin tan. Di ka sumursurod ka ni Ambaw. Pag-asim bagay, tagsing-sing pita kaon. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Sidecar! Dito'y drama tayo, Anyalaki Dane! Anyalaki Dane! Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay, kwa, awan, ara, bakit? Adayay, bagak, ket awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikap manan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka. Kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat. Di ka makaidna. Di kayat mau, agsursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak agkulkuliglig. Hoy, irong abara irong. Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya, Papanam irong, rabeeng, rumwar ka pailaang. mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, agkuliglig kay ti rabeeng. Tasan na napudot. Andamot silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan agkulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas, tiyak kuliglig. Anya, nagganas ti mapan agkuliglig kunam. Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapanag kuliglig. Nang rona no at damakang malmo at tukak. Anya, Wen, nagdadakkel ti tukak igital talon. Barbasan pa ya tukak. ay laklakayan. At daayamot barbasan atukak. Ada. Awan! Ada. Awan! Ada ko naklangarodan. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan atukak. Diyak pa'y nakakita. Sika ti saan pa ya nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya, Ada pa'y tukak ngagtagoob. anya. At daayamot agtagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangarodan. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay saan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak? No ada sa bali ang makakita kan kwa na. Anya, Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. anya. Ay laklakayan. Ay dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidanta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi. Nagbangsit ka. Nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jibalay mi. Amumatan ti ugali ni Arang asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Hindi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew! Apay ang nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila bakaet. Apay aya, Idipam dito flashlight mo. apay nga idapa ka. Basta idipam dito flashlight mo. Sige, idapa ko na. Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay,
Di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day takuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, wenno tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila, bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. O sige, 1. Urayan yung jay gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna, sakbay nga agawid kayo jay balay. Wan pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig ini rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig, para bangon matin no agawid kayo. Naglawa nga min yung kulkuliglig, anak ko. Isuahay na nabanogak. O, adtuyan ti gatas mo, tatang. Nagyaman Mila. Ala, agigup ka iti gatas, tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di tapilo. Ay, kwa. Awan, tatang. Lipatin yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka matara. Irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa iti buok mo. Irong lakay. Ken, saan kala nagpakolor iti buok? Nagpapedicure ka pa Irong lakay. Ken, saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa Irong lakay. Naka-make up ka pa tinaposkal. Irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakawn. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babae. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway, paribalkot. Kasla aburido ka pari Irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, kada mo ni Ara sikreto. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, ang mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rabi pari Irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari Irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikini na. Kasla balasang akapuros no umisam pari Irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. lukata mo tiri daw. Ay katlo katamlata alakay. Na. Inusubumot ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sahanak sa narumwar. Ay, kunak manod na papanam. Ay, narumor ka kidain. Saan matkit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kayat ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakot talangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayan na kanjay kasi narakmaw. Iya? Apay, adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga minin. Ada mo ni Ara nga asawa. Labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta.
Very good no kasta, labi-dabi. Apayan ako na very good. No agsina kayo kini ara nga asawam, datanton ti agdin na. Ha? Nagganas pari iraw. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasiksi. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagartumam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari iraw. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibang kagminghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patig nga ramidan na ah. Pumanas siya mat da bakbaketan. Sika nga pari iraw. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok ah. Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y dayta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Ay, nat araramidam mi jay daya. Ay, nangibagakan ka, mapmapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan lang amapan ag-relax ti aramidak ijay bangkag. No dekat mapanak pa'y agwo-workout. Anya nga, agwo-work out. Agtugaw, agidda. Anya, Pari iraw. Asino ti sapsapulam? ni bakit ko ngay pare. Nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya, Surutem lata ijay daya ah. Amangan no adda ijay ni ara nga asawam pari iraw. ay, anya nga itiramida na jay daya. Diyaka mo ah. Nagpintas mo ta nakitak itay nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Ang mga noda sa baling araramidin na. Ay, kunakit nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Kasino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or orayak, jay mga rado kanya. Kanya, mangarado kan ka kunam. Wan, iraw. No adakol kuligligam. Adamit or orayak ang mga rado kanya. Ay, saan? Agawid tan. Ay saan na mabalain? Apay, si Kalaang ay ati makabaal. Ay, saan? Di mo aramidan day ta. Ay, kwa, ay. Pakawanan na kon. Ay, Madi ah, Ha? kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak amang nga da babaim. Ha? Unfair ano kasta iraw. Si Kalaangan kagragragsa. Ha, syakmat ah. Ay, pakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babae. Ay, basta di ka. Agpaparado iti sa bali. Ay, kayat. Ay, pangaasim. Pakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kitaan mo asino ti sumungad, Marilagreng. Dala kay dulpo mo't kanti apo na Mari Conchita. Apay ka day? At damanan da kita kaslag bibisay na tatao.
Anya kumangay no kayat damit ti agdayaw iti apo. Saan da ngayon may tap nagdayaw iti apo, Mari Lagreng. Kayat mo, tay bagakan ka no anya ti gagarada. Anya ngay nga road, Mari Conchita. Makan syempre. Makan ti gagarada. Kitaem, hindi na palabas a Domingaw, saan da anak kimisa. Itata anniversary ti simbaan, imbay da. Anya? Anya ti nakakatkatawa iti imbagak, Mari Lagreng. Anya kalakit din aya, Mari Conchita. Judgmental kalaunay mo't, Mare. Nay, adda kayo matgayam, Tata Dulpo. Wen, kadwag tapo ka, Gabriel. Kumusta kayo ngayon, Tata? Ay, kasi ti apaw, nasayaat kami mat, Gabriel. Nasayat mo't nga ron, no kasta. Saan kayo ngamin nga imay di napalabas a Domingo? Madi nga mintirik na kidi na pala sa lawas, isuasan kami niya may. Ay, pasensya kayo, Gabriel. Ay, lakit din na ya. Okay lang, Tata. Tinapatag, nakaumay kayo ita. Wen nga, Rod. Mala, umunig kayo. Adu pa ititugaw, ije unag. Agyaman na, Gabriel. Gabriel, lakay. Nakita ka kinasaritam nila kay Dulpo itay. Adda ka di parikot, bakit? Anya tinagsaritaan nyo adwa. Kinumusta ka lang, mat. Di da ngamin nakimisa idi napalabas a Domingo. Tapno ibagakan ka, makanlaang ti pagalistuan da kita. Imay daa, taammo da nga ado ti makan, ngamin anniversary ti simbaan ita. Di mo kumamat pigsahan tangiwat mo. Di mo ko mapabainan ni Tata Dulpo. Intun kwan, maupay. Kut? No mo ti ibagbagak ka. Imay da, taammo da nga ado ti makan ana isagana dito simbaan ita. Dahi ta ti agdadata ak kinapudnaw. Nayunan yung aminan ti alaan nyo amakan, Tata Dulpo. Ado pa'y matinagbati. Mga alak tumanan, no madamdama, Gabriel. Alakit din. Nayunan nyo pa'y. Di kay agbabain. Datatayo lang, mat. Apay nga minapilitam no di na kaya ti mga ala si Kagabrail. Nasaysaya at kit di ano basit laang ti alaen da tapno at dagba ti para kadagiti bisita. Anya kalakit din ay, bakit? Simbaan to'y ayan tayo. Yung kastamat ang tibagbagam. Panunutam kumamat ti marik na jay tao. Ay kwa, husto, tinako na ti asawam, Gabriel. Nangag mo, Gabriel. Pagbida kan tumat nga men. Agawid kayo ka din, Tata Dulpo. Ay way, nagawid ka main. Tanay, kaslag tu daw. Kahit awan tintugot may apayaw. May kayong tumanan makimisa inton umay a Domingo, Tata. Uwin, laki di Ipalubos ti apaw. Mala, agpatuloy ka main, Gabriel. Wen, agananat kayo, Tata. Ay, nakadanon tayo umatlangan dito balay. Napambanugak launay. Saan anasayati kas di nga insawang mo itay, bakit? Siyak ti masaksaktan, para kada Tata Dulpo. Apay kumamasaktan ka, apay, agbibisin ka aya akas kadakwada. Sa dalang matmakimisa, no amuda nga ado ti makan. Pwe! Kontrolam ko matangiwat mo. Makimismisa ka, ang kastama ti rumrumwar di ta bibig mo. Nambom ti ugalig, Gabriel. Prangka ka tao. Anyalakit din na ya, bakit? Awan ti serserbi ti pan nakimisam, no di mo matbaliwan ti dakes nga ugaling. Anya teraramidan nyo dito'y balay, Gabriel. Umay kula kuma itulod ni Moymoy dito'y balayo, Tata. Kaya't nakanong amin ti makaayam kini Ana. Awan ti parikot iti dayta, Gabriel. Da kayon ti makamo iti anak mi, ha? O may kuntumanin sukunan into na alas 12. Sige lang, Gabriel. Kaslasaan anak kimi sa datata dulpo kun ti apo na ita, Mari Conchita. Una, taammo da analpasan ti anniversary ti simbahan. Sa dalang mat umay no ado ti makankot. Anya kalakit din ay, Mare. Judgmental kalaunay mat. Apay, saan ka kadi amakadlaw, Mare? Awan mat ti madlaw ko adakes kadakwada, Mare. Nalaing lang dagita nga agpamarang. Kontrolem tangiwat mo, Mare. Itanya kumaaga pa o Mari Lagray. Di ka kadi mabain, Mare. Adda tayo dito'y simbaan. Sa dino ti papanam, Gabriel? Mapan ko lang sarong karan datata dulpo.
iti anya pa'y laang agapo. Saan da nga mina nakimisa ita? Amang no kimaro manen ti madiarik nana. Ay, katdustusaan siguro ti Diyos, agapo iti dakas nga aramid na. Sa laang ngamin makimisa, ano adu ti makan ama isagana iti simbaan. Iti kastato no ti boses mo. Sana madlaw ang makimismisa ka. Bakit? Ay, magmangag mo ka di ti Bagim Gabriel. Kadno always present taktunggal Domingaw. Day tangarod kat, bakit? Kanayon ka makimisa. Ngam awan mat pakakitaan. Kaano pa anang rugi ti uyak mo, Tata Dulpo? Hindi pa yun namin sanyal daw, Gabriel. Isumat lagaya masan kayo nakimisa itay. Uray kayat ko tibapan. Saan ba't akabayalan tibagay ka? Napan kayo kumadimawat iti agas iti klinik, Ay, saan na ba nita kabailak pa'y mait? Nasaysaya at latan, wag pa-check up ka, Tata. Ay, kuwang amin, Gabriel. Ala, siya kung timakamo iti kwarta nga usarin nyo. Asino tinangibaga nga ag-withdraw ka iti 2,000 iti savings ta, si ka Gabriel? Anya kalakit din aya, bakit? Mamin ano ka di nga ibagakken ka, ama sakit ni Tata Dulpo. Kat kasapulan na titulong tayo. Di mo pa'y ipakada kanyak. Nagpakadaken ka, palubusan nak. Di mo nga min makita pagkukwartaan da kalaang dagita at tao. Di mo ka di madlaw ti aramidan da simbaan. Iso a feeling close day ta at tatadulpukan ka. Gaputaan mo na nga ado ti kwartam. Kat sika ti sumaruno a biktimaan na. Una yun day ta pa nagpampanunot mo. Nabayagan ngam amok ni Tata Dulpo. Kat amok asan akasta ti aramid na. Ngala, makaammo ka man langan. Anya nga tanong Bible study tayo iti ayan da Tata Dulpo. Conchita, bakit? Uray sanon. Masiguradok ang makan matlaang ti pagalistuan da kita at tao. Aging ka di ita. Kat kasta ti panangkitam kini Tata Dulpo. Wala, tayo sumati mabobserbara. Kasanumat ngamin ang makitam dagiti nasayaat nga ugali na. No dagiti mat pagkurkurangan na ti kanayon ang makitkitam. Anyat kahit mo asawon, Gabriel. Di kagsawi ti kasta. No di mo ammo dagiti sakripisyo nga aramidan je tao. Ha? Sakripisyo? Di ka man agin lalaing, Gabriel. Di mo ammo ti pagdaldalanan je tao. Iso di kagsawi ti kasta. Nang runa. Kat dagiti lang pagkurkurangan na ti kanayon ang makitkitam. Oho, nagadung mo. Marilagreng, umayak man nagtambay diti tersinam. Apay, addamanin saan nyo ang nagkinaawatan iti asawa, Maray. Masurunak iti asawak, Maray. Kanayon a kanunungan na ti arami dayi Adulpo. Anya kalakit din, ay Maray. Aging gaita, judgmental kalatta. Pustaan ta, Maray. Saan manin a makimisa day ta Adulpo intun umay a Domingo? Ay namare, di ka agsaw iti kasta, no di mo amu ti pagdaldalanan ti padam at tao. Iti kasta nga ibagbagam, kasla saan ka amakimismisa? Uray si ka, Marilagreng. Kanunungan mo ti kasay nga arami dayi alakay? Sa lagpakita iti simbaan no adu ti makan, pwe? Panagkunak, saan ani Tata Dulpo ti ayan ti parikot, Mari Conchita? Anya ti kayat mo asawon, Marilagreng? Sika ti ayan ti parikot, Maray. Adda ka magayam, lakay Dulpo. Ay, Wayne, imay kami ti apukok. Apay kaday. Italaang manin anak kimisa ka Ay, uwan ata nagsakitak gamin, Conchita. Ti bagam kit day. Nadamag mo nga adamanen ti mailuto dito'y simbaan. Iso nga imay ka manen. Anyalaki din aya, Conchita. Ay, sana makantigagaram Imay kami takayat mi tagdayaw iti apaw. Kasla sa anak amamati ti day nga ibagbagam. Lakay Dulpo. Ay, jak kayat ti apa. Iso apang nga asim ko tasardengan na kami, Conchita. Kayat milaeng may ti makimisa. Muna kami niya gawid, Gabriel. Mabitla ang Tata Dulpo. Anda ka di bagam. Nangag ko timbaga ti asawa ka na kayo itay. Pasensya kayo na. Bagbagak mo ta ka na yun ti asawak. Ngam kaslawan mo ti mangmangag na. Si kakit di mat. Okay laeng dayjay, Gabriel. Di kayo kumamaupupay ha. Umay kayong tulat na makimisa intun sumaruno a Domingo.
Uy, sa anak mo't ana upay itimbaga ta asawam kahit. Ilaw ala ang siguro, Gabriel. Iba tanak, Gabriel! Masaksak kita, anak! Apay akas di timbagam kinitatadulpo itay ijay simbaan. Apay, napasagidan ka kadi, Gabriel? Idi pa'y lang agtaptapalak akon, Chita. And so? Saan man asyak ti babain mo? Manon at tao ti inupay mo ijay simbaan. Saan kan ang makatultulong? Adayang tidakas kayong bakak. Pudnomot amakan lang ti gagarada Saan nyo aya amadlaw na ita? Awan sir-serbi ti pan nakimisam, no kastamot lang ti kapanunutam. Hindi si Candy perfecto! Ay, alay ko. Apay at panak. Anya, saan ka pingagtal na, ha? Kaya't mo tanayunak pa'y dayta. Mangibabain ka. Ay, saan? Ay, saanin, Gabriel? Nagadun at tao tinaupay, gapu iti kasta pa nagyungiwat mo. At dalamanin mangag ko a churchmate tayo ang naupay, gapukin ka. Talaga daita kung tangiwat mo. Uwan, magsardang ako. Anya laki, daig. Rumbang lang ngay aplikar mo, dagiti adal mo iti simbaan. No awan tinasayat nga ibagam, nasaysayaat, wagtal nakalatan. Tapno awan ti maupay, gapuking ka. Malah, papagayam. Itan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Judgmental ni Bakay. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay. Anya laki din. Nay, da kayo magayam kagawad. Naimbaglangan ta nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Haha, kwa. Agkidawak ko may titulong yo kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kaano lang nagkidaw ka ititulong may? Sa ita, kidaw kay manahin. Anya, Ay, makaumam mo day tarupa mo, nga karasublay. kagawad. Iti amin natataw dito barangay. Sika, tika na yung nagsubling agkid-kid daw ititulong. Ha? Naminsanak lang mo't nagkidaw ititulong yo kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan ni Jibalay. Makauma. Ay na, agbabawi ka talaga nang ibutos iti dayje abal daw. Uray siya, kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi nangabak. Awanang, di makkel ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibadak matan. Podnaw, daytan ako nang bakay. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas jay na lang nga kanayon. Saan to nabutusan na kiti tattao inton sumarnong eleksyon? Katusto nasaya at nukasta. Nagalas mo ti ugali na. Saan ama ikaring agserbi dito'y barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni Kagawad iti kasta, kumare? Ha? Una ito pa ni manang ko. Nagalas din bagbagana day jay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa Kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atew na pa yan ti kapitan. Uwan nga ron. Agbababawi kami. Anang ibutos kan kwa na. Saan matgayam anasaya at ti ugali na? Uwan nga ron. Saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya? Pudnumat. Kunamlan sino akabakanangan dito'y lugar tayo day dyan nga insyang. Nagkagawad lang nila kay nakadlim mastog. Amom lakay, adda nadamag ko. Anyo day ta? Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya?
Wunlakay, siya kanu akanayon ti tapik da. Umapal dalakan ka. Iso akasta da. Katwan mat. Isumit laday ta ti amok. Maumadan tumit laeng. Awan bibiyang ko no siyak ti pagsasaritaan da. Insecure da lang kanya. Wen, bakit? Insecure da daytakan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko. Baldo, insyang. Wana na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika anak. Kasta ka day. Sapay nagpigsa ti tudaw. Ay, wen nga ron na. Ayun nas ka na mapan kami. Amuyo batain. Sana matuloy iti may sapas ka no awanak nga agsaot. Ha? Ay na, pudno tinakuna nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad, tangtangadanen dagiti tattao. Aniya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami Narigat met no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Ahay! Kasta ti imbaga ni Kagawad Baldo kada kayo? Wan, isumat ti imbagada nga agasaway di kalman anasabat ko, ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay sa no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayjay abal daw. Italang dayta. Uray puuton nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay mo't di Uray siya. Jak mo't lakayatan nga ibutos no bilang laeng. Ay, uray siyak. Ultimunan, jak ibutos. Para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to titayabda nga agasawa. Uwan nga ron. Ay, naimbaglangan ta Kagawad lang da Baldo. Kasanon nga nung nagbalit ng kapitan, ang mga noad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yan ta saan matuloy ti paskan. Naawan nga agsao. Ay nalabas mo tan. Kastamot ti imbagada kanina na Maria. Ti imbagamot ka no, ni Insyang kani Kumari Dolor. Tunggal adda ka no paskan. No agkaiwara ka no ti tattao. Ni Baldo ka no ti agsao. Apo, aguurnong da ka no. Aniya? Iso mo ti kunana. Una yan. Nagngato talaga ti tayabda. Uray puutam! Bumabadan to! Mark my word! Anya? Kunamlamon no nangngato ni ti sa daya baldaw. Takasta ti bagada. Wan nga roda. Atiw da paimot ni Mayor. Ni Mayor tupay. Wano congressman, wano presidente. Di da ibaga, asaan matuloy ti pasken no awanda. Isudan to laki de. Ay, una yun aya ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon dayja kinalastog na. Itikas day nga ugali da. Awan, jak lapat yan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kan kinapangas na. Ay na, bumabanto dayjay bakay. Awan ti timayab iti nangataw. Asaan bumaba, kunak lang aruday. Amin lakay, nadamag ko man yan, adata ka no ti pagkichismisan da iday ayanda Karol. Apay ka no. Anya manan ay ti parikot. Yakam mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mararamidan da gija iti biyag da. Iso aday ta agchichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit di No nya launa ti parikot da ta umapal da kadata. Kagawadak pay lang. Ngam adun dagiti tattao na sakit tinagam da kanya.
Kasanon mo siya tinagbalin na kapitan. Dad adda amataydan iti apalda. Sigurado day talakay. Iso nga inton umay nga eleksyon. Lumaban ka a kapitan. Ay ikaw na. Nay talaga ayap. Kadi suti plano. Lumaban ak a kapitan. Na masigurado ka mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Wan ka na. Diyos ko, makapalak. Nangalaan na nga ta ititurad na. Naglawa mo't di bakrang na, pangalaan na. Sa bagay. Una yun ni Kagawad Baldo. Makapalak. No, adda ti tattao, mababa ang lipad, at damat ti tao mataas ang lipad. Ay na, kunamlano agnanayon anak hangato da. Uray kita to. Numaabak to dayjay. Katawaan ti tattao. Gapu iti kasjay nga ugali da. At dayta, duwala ang inabulan ti orayay. Panagbubutos manay. Wan nga rod lakay. Awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Poncio ti butos ko bakay. Si Kangay, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak amapan agbutos, ni sumot lang iti ibutos ko. Ni manong punso mutla ang ati ibutos ko. Ay, nasaya no kasta bakay. Ay, awan. Saan tayo nga itulok? Ngagturay day di Baldaw dito'y barangay. Malaksid iti kinaalas tirupa na. Naalas pa ito ugali na. Ugali da nga agasawa. Wan lakay. Saan lang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel tinamnama asaan ang mga bakday jay abaldo. Ay nalakay, umadaning ti panagbubutos. Kung nga rod, 2 months langin. Ngayon mawanti pagdanaga. Anyat kaya't mo asawan, lakay. Ngayon, agkampanya manunusan. Amo ka mga baka. Kat mo siya ti kaya dagiti tattao. Sana ya. Sa bagay mo't di Uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arumwar amapan agkampanya. Mga bakalatan. Sa nakas kada punsyo. Nga uray dala agpakpakatudwan na mapan agkampanya. Isupay kunamlamot nga ibotos ti tattao. Maabak mo't laday jay. Nagturad mo't ngamin alumaban kas kapitan. Idinto taam muna mo't alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan na. Anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan titudo lakay. Nga rod. Agawid tansan. Ay saan Urayan ta arumar ti resulta. Diyak lakit di makaturog no bilang laong. Di ka madanagan. Siyak mo't lang ti mga bak. Sigurado na ita. Gusto nga agawid takidin. Eh saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayon no anya ti resulta. Nalpasan na nainsyang. Addan ti resulta. Kasta ka di? Ay na-excited ka talaga. Excited kayo? Ngamnimot manong punsyaw, tinangabak a kapitan. Anya? Ay ulbod ka. Ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Ngam saan kay pay lama mati? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Anya. Una yung tigas to abiyag. Ano apay mo ta naabakak? Kasta latibiyag lakay. Addan tumanen Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanen. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yun. Kasano tayo tan bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam. Ado ti mabalin a pagkwartaan ita. Ag-vlog tamat iso. Wun lakay. Wun no reels gayam. Reels nga ibagbagam mo. Wun. Ag-video tamat
iposta iti Facebook. Pagkwartaan mo tlaray dyan. Hey, si Kamat Gayam, ex-kagawad. Alex. Makapailag kayo, mate. Kitaan nyo madita pagpagnan nyo ang mga no maitublak kayo. Magmagna kay sa mga aming agbidbidyaw. Wan, tapno daman ipos ko iti reels. Ay, awanin na talaga. Nagkagawad kayo lang amin idikay. Limastog kayo umitayin. Gimato ti tayabyaw. Ita, naabak kayo lang araw. Awanin pagkwartaan yaw. Iswatila may bidbidyaw. Tapno ladda maipos yo iti reels. Anya? Amo yo, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapailag. Amin na kiti ipopos yo iti reels yaw. Adda katanga kayaw na lang daw. Kulibangbang agtaytayab. Ken danom nga gayayaw. Anya nga ita kita ex-kagawad. Anya lagi ding. Una yay. Dahil tati ganabin nyo ita ex-kagawad. Nulimastog kayo idi nagtugaw kayo kas kagawad. Kasla kay met nakakaasay itang agbidbidyaw iti tiltila. Ay una yay. Anya lagi ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.